Oli jepret. Jualan apaan, Mang? Ini namanya oli jepret. Oli jepret. Coba, Mang. Coba lihat, Mang. Waduh, jajanan pas mana lagi nih oli jepret? Cacanan nasi manggung. Manggung. Loh, Bang. Bisa dikeluarin, Mang? Bisa nih. Oli jepret ini, Mang. Iya, namanya oli Baru jepret. tahu kita ya. Jadi bahan dasar apa sih, Mang, Dari ini? singkong semua. Singkong ditumbuk, diparut. Iya, diparut, ditumbuk. Oh, namanya oli jepret. Kenapa Oli ini jepret. dinamain oli jepret bukan getuk? Mang? Khas dari dulunya ini. Dari dulu Khas. Mang ya. Resep Dari moyangnya. ini moyangnya. Iya. Resepnya dari mana ini? Ya dari ini mertua aja. Mertua. Iya. Harga berapa nih oli jepret? Seribuan. Seribuan. Tuh, Mang, pesen, Mang. Boleh lah, Mang, buatin, Mang. Boleh. 5.000 boleh, Mang. 5.000. Boleh, Mang. Cobain dulu, Mang. Berarti jajanan langka ya, Mang ya? Udah berapa tahun, Mang, jualan, Mang? 30-an dah. 30 tahunan Iya. sampai sekarang, Mang. Alhamdulillah nih. Oh, Allah. Kita buat Jadi apa dia pengen diblekehin, Mang? nih dibelakahin. Kenapa, Mang, namanya oli jepret, Mang? Ini dari dulu supaya Karena nih resep mertua. resep Bang, mertua ya? baheula. Dikasih apa itu, Mang? Ini dikasih nih gula. Gula. Ya. Yo, Mantap. 5.000 juga udah kenyang, Mang ya. Makanan murah meriah. Makanan murah meriah. Boleh, Mang. Goceng lagi, Mang, coba. Apa? Mang, oli Enggak jepret, Mang. belekehnya.